dan operacije je dosta jednostavan, više traje onaj proces prije pripreme nego sama operacija, a operacija me trajala sve skupa nekakvih 10 do 15 minuti. Ja sam kroz ovaj cijeli proces imao doktoricu Branku koja me pazila ko kap vode na dlanu. Prvih 7 dana sam kapao antibiotik i te umjetne suze, nakon toga sam nastavio kapati umjetne suze samo kad mi je oku potrebno, a 7 dana nakon operacije kad sam otišao na pregled, već mi je dala zeleno svjetlo da smijem trenirat, vratit se svemu ostalom, tako da najlakši oporavak ikad. Dobar godišnji od 7 dana više nisam radio. Naš Luciano je bio sjajan kandidat za lasersku korekciju dioptrije, no put do njegovog cilja je trajao nešto više od godinu dana. Uz praćenje dioptrije i dijagnostiku visoke tehnologije došlo je vrijeme kada je sigurno skidati dioptriju, te je došao dan operacije i naravno njegova visoka razina motiviranosti i povjerenje u kirurški tim je rezultiralo sjajnim rezultatom. Danas smo napravili kontrolu i Luciano vidi više od 100%, mada je referenca naravno 100% vid, vrlo je sretan i može se u potpunosti posvetiti svojim aktivnostima i uživati u ljetu koje je pred njim. Da, pa reka bi najbolja odluka, samo jer nestvarno mi je da vidim, jer od 8. osnovne, ne još i ranije, znači to je od 6. osnovne, ajmo reći nisam vidio, ne znam što da ti kažem, osim da je nestvarno.